dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first respondents, the ambulance crew, rushing into unknown situation. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. My name is Dismas. To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yet Damwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first respondents, the ambulance crew, rushing into unknown situation. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. Amia unu no kwara asɔrefoɔ ɛne ɛnturo asɔrefoɔ minya nkopɔn de di nkan me pagya asantema nyina ahyɛ wo nsa atiefu a etie FM hyɛ wo nsa minya nkopɔn obi wa ne radio da hɔ sɛ yenyi mfiri oda manhyira ɛwɔ ha no ɛnkɔ wɔn so ɛwɔ Yesu Kristo demo awurade ewu a wotumi hyira mane bufuɔ mane ntena nka asantema nyina emu mpanimfoɔ emu asogyafoɔ emu polisifoɔ wasɛm se anomia eni nyina so ne enyina duabo eni nyina so ne enyina wasɛm so okoyɛ danso emu wasɛm so ne ebedi akosu tumi de ontumi yɛ Jesus onipa bi a wotie wunhyira boso ntongunu so ɛwɔ Yesu di mu obi yare mpa asaneare
So be tenu wa se nem dwumadi asumo nya ntease awe yesu demo wana ekanchia wana bububa wana solitiemu nipa wana ye host of this program awrade me vampire ene anwumire me jai wasoro agrada me dudia eye Kristo Yesu dino aye boko todobia wasoro de wasasi so de wasasi asenkotono Jesus me divert any arrows of the enemy coming in the name of Jesus. In the name of Jesus, awrade obaso bese obonifo ni nyuma awrade atro adifo atro sempakafo atro kyerkyerefo awrade power ho toma awe Yesu demo awrade yesrew se madofo eti aniwa mue ma wonya ntiase ma wonya adom Yesu so bi tie fam no yare asaneare so bi tie fam no awrade hohumu amamne bi dineti a awrade anko awa Yesu dimo ena numre ogia soronko enye afamfo nyina dia awa nyame agya onyame oba onyame okonkron dimo amen. Jesus ade chena se yantesa fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bona teteme me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si unua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bisitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo he akuma waserbo setia yese no so dade kodi mani nsam apampembra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ya dan bremu dagon mebinko das ramete samre ka se ba ko be aduanan ne echi na nondu abo bi odiensha 104.5 FM media jawusu mamponkontonchi abo he akuma na waka si bretuba gonga jatani ne asidanko ba Richard Turam and afe baby Joe somebody commentary mu him akoguo yem first mekakra anya ni mekakra na afe yen sorry so na yen kwaji ahonyam ya mo kira ye de vim and vigor ni na asamba na jei ampofo producer and afe odifo Joseph Mensa oha Doris de ko Facebook live and anwumre o maka nyina henche ombe yonti mami timani happy na mehweda ni mu a transmogrify yes wa so ni dua so ebanse ne bansa obeka na kusem Ewiase Mu Nsem na sane mo na akoso is a very professional diabolist. But the other years I got answer them. I can bump past a children pon yankupon. Me pacho 10 years. Prepare to answer friend or more diaboan casoma codermu. No much muye. Nyanko from so. Santimera. Say to Yam Cassia Bedriabo. Some for Gusua. Yeah, Breco. A bands and a banza. And no more crabber. Yeah, I want to say. I'm Yadum. Yeah. What me did yo hambani niyofuna umsebenzi madoda hambani niyofuna umsebenzi madoda. All right, what did you say? 30. Fiaduasa. Who am I saying? Mensia. And Master and Mamma saying, Mammy and some means. Who call us sorry, Bay? Sorry. I'm quite sorry. I know Jaya, Ninjaka. As well as you're crying, Jack. I was in German, sorry. Getting in Jaka Musa. Levy. I don't know, Jas, sorry. Maybe I don't know if you are. Both in Yankopon. Debbie. None of Jai. Huh? Any bass and a mem jay. We bass. I'm running more dinner. Somebody couldn't go to him. As you throw body. What? A ban and a ban say ye. Wofwashe, unasa tatai, when you mean a drew. Boy, come on. London, I'm the top and why down? London. Huh? London. Long down. Hey, trust me. And I'm free by them day. Matali,
mi bi tuto manche boliwe nti na ka shembotom ana mi jalo mbotom timde menema kogu ba stop onese adiasa about 10:30 na mse sa adia mbedwale fie ne eka bi wa ano ho timi dwale na mkura baketo aso na wosu timi dwale ya na mja matalo ne mso mdikam ko dem tie na mru afi edibo tu ameso ya besinde menema akon mani bo matanzo amsi matali na msika shim tida ba kumben ekana no ana mko na mko bo prunze ni pasmesi matali na msika shim oso ne mkura misi fam so me hu sa tali bi agu ho nti ba sa na mi tiate mu ofese matali msika shim wa wayi timina minya sika kura mfa menema ne kula nko edwa no namna na ba kuma 10:6 za dia menye fanya lolo fe fanko na me ba opeke rom fanto bi mren na me ji ti me ko ni para mko bo ni pru za che mi nkura se oh ja hoko na baba ne yehu ti sana nso bantem bo 7 maba ti mba ya mbebisa bi ha si we ono anu dem den si we anene because suma akura ba ako se no goto gusua melem no goto gusua blem ne mbufu pa ne fire nso mi na mdikusia ne hweho mja hoko afu timja hoko afu mba ne se mba na mbeda akakla mbeda kwansi mnyane ye nipa mko bisa no oso hu so bi bia koto se be ya kamina ne dua nam se we de hwanie we de hwanie wanka hwe ti maame bia ne fie ne opposite nam ko ka chense mi fire fo mba he ya de wa mila betum tv so ana maame si ne be ya adane non ba kron fa 300 ene ni me dane ye me ko senso en bidina me dane duan dana na maame ko diskan born into man to no san ko to tv ni so ti da hodi 4 days to bidi manchmol benam se am fantom firo na woni ehu na nya wotan am di to firo edi baz edi be busu mienu am na si peja na mdi chire mi kunu no se we de won ti ase esoko omusu fie busumo no kotonsa koguso totonsa koguso ese konvo ba ko fense iskana island ana mam na ase esa na se kasa nyamu ye ko ekoko dane dua no adani dua nyina e bibia ba bibia ye afi de minya hoto se dem ho ya ade a chia me ho nye enem ho ya ade a chia me ho nye na ma sika se me no de otatie nchila pa na de wo mbia no e be ka chim ese ma semano ntu kasa akicho bi na otie so sa no osika ira wo ma binti na obodua e jampa chom de dimi ache hom didi wo de ofem sikan di jama de kwa men kashe Sudan de me huna de ye sikana ira na jona sayua ahmache anadwo mdwele mja tale ne wo e kana ne ho npenu sa tale che biam de to ene man di skawum ana me gya ne ho tisikana irai irai eni pa ko sande ko sen ho o sande ko to tv so ho ana ura fiso abodua me ura mfi mba na me ko ka kire maame no ano ese me na ne amedane ye no e dana na medane ye enso be na de bodua subrini akomakwa diai subrini akomakwa subrini akumakwa kumakwa obeku kwa subrini akumakwa ombeku kwa John zombeku kwa wasrimio mtiri waja usi subrini akumakwa beku kwa wombeku kwa na kwa sorry ben Tam ko Pentecost for una money. Ura de Pentecost for una money. Ma ko betra ha fiadano. Gadeu kakra Pentecost kakra. Gadeu kakra Pentecost kakra. And also Pentecost biu. Na de Pentecost. Obia ko din semani ko te Pentecost eji. Na ko se Pentecost. Nti we ba nti oja Pentecost no. Na nko dada. Nko. Ti duabon nya onu duane nya na onja Pentecost.
se basana ati mtimin antin kwaso na maybe an ya na ya shabite sama no se wuntwa kakra na maami aso na pa na wasoma ne na se kofa bites mba na ja menum kakra na ne ya to adi bites ba maami hwe ya na obi a ko Pentecost na unum bites o se fo asem ko no Pentecost di mani infra ebi no di Pentecost di di asikani ya di sai asana hu adana na nipa beto dana mfrefo ma na fa so dani dua no me sensu na me bidie tumna me see you se na sikana ilai me hunu ti dua na dane dane na se de misi edan hunu sensu ne se ya mano onso yo mpagya ne bidie wano kama na fa so no ansu no idi bidie ni nsuo tumu nti ya ka se nipa se wo bodua na se wo dania ensensu fa bidie ntum na ne dua no ba bia bodua na akoto fam do nsa bro fam na akokotwea na bufu ne ba ni sa ne ma no na kaka nsa mi no bro fam a unfa nsuo ni bidie ya ka sani ma nyina yesua kwa me gon koka yese kwa me gon ye bosum sumni kwa me gon ye bonsa usua dia wuhu ifrika anya na enso aso dinti sani me wura bledua boss ye modua sanso nim se kum nipa enso aso din usika gira wako husika no for compassionate dane ne ko di usika oseme de ma senso di bidia tum na enso me na so no pa jose enso dia hines no akuma kwa faso no nanso wose enso di bidia tum ba so henu obeku kwa wasreme Don't you say you Facebook for ne YouTube for mhwe timo ahwe live on Facebook ni YouTube no be hu de ekosro say na funi na se nyina aye e ade hu pa ni kwa de ago na se nyina atatai na o chale no ba ahoro ha be dru ya no so ni jem tititi o chale na hu furu ban na se nyina peja e free stro ekoka form what transmogrify in fact transmogrification account it's a free ordinary costume na no funsusu ayese dokoso ayese akokora be se bo officer no ndimi kro nya wi ayese bo officer no ndimi si woni bo officer no ndimi nya bibia woni bo officer no woni bo officer no eno woni bo officer no eno woni ma de kro ye na mafoi bo officer no woni ma de kro wo fu ayese bo officer no Andu for ye. You musa what hospital? Pacha. Doctor check your liver. Pacha. Wa kidney bibia. Ya hunkan. No sim ho mo bai kakra. Tayi na mo bai. Bo asi. Ho bai kakra. Pacha. Nti uko hu sika na ofadi na bosume se na duana nyawo. Ja ebe bosume na pepepe. Na duana nyawo. Duana shasi. Woni nyina na peja ese osumi enyi wani mma. Na samanfo be hu se owa nti ye ntan fa ho die so na ntetia so ofu na ayesa no woda otumi da yan ma breji sem so tenase tifi na ekoi duabo hunu sen obodua da bi ade na mo we ndi kan obodua ba jose we ndi kan obodua me pa jan umodua da bi first time odi obodua no first time so na nya wo aso de de nya kra me come say one of them de na hum asiesie wo ye fa ne archangel archangel when him de e wo sunsumu atras na asiesie ade no te ye hum ade ani fita na so ehu ye pa ye fa ne archangel te se mu spiritual marriage na mo todi mo sunsumu aware no spiritual marriage mo todi mu brenie wa oto ade ayento because the oben no kura no odi bia ko petipeti ho wa yake no bi wono nti oto ade no anse wote ho a and if mo so da e bone no da be so da e basa ubrenie we ye archangels ane fre no hu ye pa na hwe archangel ho a o shawo da ho no atwe so ten na post mortem chese mpanifo sisi ade ye no ahomacham sori na wo panitinti fita bi gina ho ade ne sword o de sim no se kai ade na fa o de sword ten o se fita ne sword sim is was sisi ama one our spiritual marriage ti mo amusu mo abre mema ne man ketesi ankokra mrewa spiritual marriage sunsu mo wade ham no mu brenie ba Nhyira FM oba so hwe agey office obenya archangel no akoto bi na wadware okrada
okrada nkwa na ese odware no okrada efe ne archangel bra Nhyira FM oba so hwe AJ producer benya bi no to bi na face spiritual marriage so to ade ayento so da ebo no eto atwa obreni ehu ye pa me hwe ni kra na me so na wo se gubi efe ne archangel Pibiata beta for 0244 081016 0244 081016 0244 081016 bra Nhyira FM oba so pe archangel sunsunwa wade eswa no na osobofo okura enkrante da ho no ife archangel no ene pibiato spiritual marriage otuade ayento so da basa babode na beji archangel na ho bedwuru ye pa dwana okra nkwa na spiritual marriage no ebetu ayira da basa nyina ebeyira yentwa homra sima ye ba afi ne odi for Joseph Mensa adinkomo ne hu ade na se yare kan ana se duabo na nya no. Say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. My name is Dismas. To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yedamwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever, yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situations. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. Enormous work done. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. Say dear, Nhyira FM, Edin Yesi Ogana, Ewiase Mu Bia, Towo Abubuano, and found a baby hour, Yedin Yebesi Bia, I'm Manu phone so. Ye hear so test NF, Ako 8787, ye beto 15 pesos per udem, ye Kwasu Bia, Yedbem Manu phone so. See a good Nsem, a Jedi Nsem, and Niji Nsem, and I knew to Biano, yet the bro some propra. Nhyira FM, and one day. Abiwa news na mitie Asem wo ho na se me dia sam nam police ni bia ko Abiwa news na mitie Asem wo ho na se me dia sam nam me ya dwuma na me sole free kete so a no pa na me twa hwefo me sole ya me ne me se ebeko ndi me sole abosom so me de malam binjai me from ko farmai me say from ba be poso me say free hobium ana me de ba bonyo utwa adura side ho ho so me de na me san me sika nyina be san for ka be 300 million ko 210 million am de ma djuma scan san me san ko bo be 10 million me nyonko ho nyina be san ana fe me nai hono bi papa ye na fe me pro be da fie ana me se sa de ne me be ko dan Nhyira FM fo
omo aboafo bi a omo aboa nye sika na mepe ma ho odin na mepe ananka watumi ayi madwuma enti me de kodan wom no oba studio hona oma ose me dem nim moda dan me di hu no so ne mbegusa Bible me so me nyakro mfo ntokwa ne mepe na ogusa Bible no se ya ntokwa no bi di ayi mesa na nyina ya yale oma me 1 month me ho beto na me see you me dance and now man 500,000 me fanto jam fa bi nyalo lo fe wa baby a me won ma baba bi a won no gusa am se hene ben and me se me wo for place internet ben and koko and ben and koko and na ma me ba unchen koko da duro ne ma me kwasie da no edwo da brada me jai poma ne to me de duro ne ma kwasie da no edwo da BBC crap man be my film crap man no me am sorry akọ question no me am akọ private na fe metimi ya de me pe no metimi mi ale nso onwunu so mensie e ma so na me ma san ma mensie wo ko asori ban nkwa sorry smejai ai na ujai ye ni ntua ka aso de se kwa injia akom ne ko se ntua me kan ti beja sorry be ni ntua ka ma musa devi e na ujai sorry e bibia ada ne bibia go fu nyankopon debi na de ujai ni basa na mamjai we basa na amna ne omo ede no sa me na ekwen kotodwanim esifra obade no wate e ba ne se ne ba ne se ye wo fu ahye unasi atatai wonim nyina adudru boy nkomo London munam de toba nchim why down London London taswe ana mfiri ba dam de matale mi dibi tuto manchi boliwe ntidi na akashe mbotom ana mi jalo mbotom timde minema kogu ba stop onese adiasa abo 10:30 na mse ne sadia mbedwale fie ne ekambi wa ano ho timidwale na mkura baketo aso na wosu timidwale na mja matale no ne mso mdikam ko dem tie na mrefi edibo tu ameso ya besinde minema akon mani bo matanzo am si matali na msikashim tida ba kumben e kana no ana mko na mko bo pruze ni pasmesi matali na msikashim oso ne mkura misi fam so me hu sa tali bi agu ho nti ba sa na mitiate mu ofese matali msikashim wa wayi timina minya sika kura mfa mnema ne kula nko edwano namna na ba kuma 10 cedis za dia menye fanya lolo fe fanko na me ba opeke rom fanto bi mren na me ji ti me ko ni para ko bo ni pungwa za she mi nkura se oh ja hoko na baba ne yehu ti sada nso ba ntem bo 7 maba ti mba ya mbabi sa bia si we ono anu dem den si we anene beka suma akura ba ko se no ko to gusua melem no ko to gusua blem ne mbufu pa na ne fire nso mi na mdi gusua ne hweho em ja ko afu tim ja ko afu mba na se mba na mbeda akakla mbeda ko nsim nya ne ye ni pam ko bisa no oso hu so bi di bia koto se be ya body for na mpom ti say ene football commentary ntia mai tam na kete na so bende ni pa hia mua body for sabako oh nyame adom bibia mami ade ya de kan ana se nsu akofre bo odua bia ne sikare no na mo na fu ahia na sia tatai odi for it okay mama odi ne design amodi okay akwapa no kwafo pese hu se mama ye otiwe ne nasne na fu na tatai hyehye ye pese hu se huhum ade emra misanifa nya huhum ade na yale ankasa na ha na enko benkum tentem Adifo enye sunsun ade yale na ha no cha oh the government omla nyame ya dum achina onto ame ti on ko shesi kana ira no kra David man fan ni bia na okoboy no oso friends o mi nso be na afre subrini akumakwa mi no frɛ ofrɛ subrini akumakwa e person who say na yale ne subrini akumakwa na ta akire embra misanifa yale ankasa na ha na enko benkum
government enye sunsun mu ade enye sunsun mu ade ade doctor me enya ntia na ma kire o se obi afushe sa na starter ya bi de ba se na kidney na liver na ho akasa bi na de ko hyedu abo no mte wa tim no wa film no okọ the government no kra ekum nkrofo pa me ka se bra bi man bi ba me nchen no free antwea mantis na eba aso ko hospital ma doctor kra hu kire ne se yale na omra no mfa ne ntu adro so na odi ne tibo mu call ye friend say antwea sofu bi so omla ho na okoye kikiri obewu na obi kire ne so omla me ho oba na aka 3 days bible no kire say 3 days ento no ampa so wi because na wakwa ma enyoma sei mama wudi ewe ni daso enko enye hwe obi odada o say yeduabo bia na ni magu ase nye duabo obi amodi enye wudua na oboy na enyam yale wodi oba wa beka wa mantipe obeka mu asam nyame na meka okay why odi fo na ba ko na fuashe na oba na ono ho design na wa ma onu oba last week no okay and oba ye dana ewie ndi wa ma ni following week no oba ya ma ni ndro nti ntam da ho obeba na wa ye kama ni ya miasi ugunu e komfo ache devi na vie bosum si ho me ba je hai won na kom no obi ankom ifri iflo mo afi won na ko jibe besi fio minimo na se busam ugunu so agusunsa aya no ni gusun da biya gusunsa awunya de bindi minjire na se busam ese busam wona kwaji ba chefio eno nti ziwa sa na mugusunsa nti wona ka se duabo no sobri ni akuma kwa nyina eye odifo afa yenhwe sansem wi duaba ho nsem no asantiment mba akamfom se ye bodua dodo obi na ogoraba mbi ye bodua too much bibi kitikiti ni abodua no kra duabo na ekoso so ye ni person ba duabo beble obi o ha obodua no anase edua ni nya no but oyale kra no nim se edua na enya no saade na ekoso ana amanfo nso mo amopendua abro no munsusu ena ye wonyale bi ho a the government ebeba na mfeduabo ho ma ye hwehwemu hu se nipa bebre wu because of ya asofo akonfo ene malam ama nipa bebre wu abla na nka enye sunsun mu ade obi comfort me ka chiro bi se yale na ha ne ye sunsun mu yale ya boni dua ya ye ni se ubekom na enye duabo na ye kidney na se liver se ni awoka no ena eho atochema na enam se ne fu ahya na ne nase apagya nti yenim se duabo enye sa na nipa bia wo fu hya na nche se yabo dua obi kura tumi yale bia na diabetes pressure tumi ha nipa na mo obe chima sa okwa ha sunsum nti mo se nipa ni nya ahotoso mfansa no ho yale saade na ikoso wo Ghana ha too much yale hawa wo de wo pa ene sintina de bia prophet Joseph Mensah me wo radio so no bra behwe no kre se de obi kan se obi aka ne sa na tie ana me ka se man bi ba me nchen be last 3 weeks oba ye pepepe ne yalen me ka se bible no se enye sunsun so obebi obekobi om se sunsun na me se me de bia kasa tento en toponko ne mu magro ne fom me se enye sunsun me de otu aduro so me show 3 weeks bra sa wo bana de wote na wote a me bible ni nie me am de be ma me ma osika mo akọ fm akọ bo hu de wuro se azana me ti radio so ye 3 weeks no ba na yale ni na pam ofe ohwemanum dia na se mo amoka no kure se mo wa ha na enso ye betu ye hu agu anze ya ba be hia mo ya ntoatoa wote ase nti ebia obi tie ye yu such situation wo wom ebia ye dan dua ma no ebia ye amamre bia ma no ne yale bi nti ebia ye ensam na koye bebre nyame ya adom akina prophet Joseph Mensah me watimetim tebo mbola junction nipa enkwa hoyi wo nkwa wo ade ogugoro nkwa na de bia ya me kan se wo de wo nkwa to chacha wa ha ho because minim ebi mu nso asofo bi mbebre ho no mu a omu husunsun mu nyoma but de bia na yale bia obi yale ni tipe pa no kra ho da bi yenye ne sa wodi agora obekum nipa nti ewo bebre ade government ekoso Kumasi Accra ne nyoma no ya asofo ye ka ho akonfo ka ho na malamfo ka ho ade ni ye sunsum ye si sunsum memi nyamadwuma saa
and intina anytime be about me why nipa hobebre because ubehu no kre ubefiri me hobeko no ubehu no kre nti the government so bi na yale no de achia na nkwa nyame ya adom achina me wetimetim tebo mbola junction wa de beda me abeka nyame na meka yale bi ti say diabetes pressure hepatitis B say ya wo say ukunu o low sperm count na pese obi a nwakọ hospital na ka kire mu even unko hospital awo ne mba uba bible na be kire am wo hu say awo ne mba no efiri ukunu ana efiri wankasa bible ne be kire na the government sisi a prophet Joseph Mensah awo medes ne meji o nyame adom obi obetie Nhyira Sunday bia obeti adanse chenchenche pa fa awo ho a ono a wo hu bi da go na beto bedin pa award the sisi the medes ne meji my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Kumasi hadie mi wo etimetim Tebuo Mbola Junction eye Joada ne Benada na mi adwuma nyame ya adom akina ye behia wo etimetim chama etimetim Tebuo Mbola Junction wo de ofa ka na osi onsi wo police signboard no be bia Tebuo be bia police ne wo police station ni wo no onsi ho osi wa sa kwan na edemu ekọ be bia police station no na ho na me wo wa ba obeka nyame na meka. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government kasa tinti ho en top on go Monto aso mate me da se me se uhia archangel foforo kra wona nim di o sunsuma siesie no e de aba ani fita na se huhu bia ehuhu ye papa ana ehu ye pa e fa na archangel spiritual marriage for motwadi mamoto ade a se wote ho ane no obi a transmogrifa udwa no oda so da basa uhia archangel kankana mu amusu muda sunsumu da mo bre papa mo bre nie Nhyira FM oba so hwe ejei osabeka bi na wato bi no akudwa no krada na hwe de besie archangel si Nhyira FM oba so hwe producer ejei benya bi na wato bi no jaro krada na asiesie kama anabeta for 0244 081016 0244 081016 0244 081016. Mr. Fanny Archangel, a spiritual marriage. Mamuda home and Modano, Mubreni, Botade and Mubreni, Snabasa, Magic Archangel, Nhyira FM, a producer Ajana Jodia, or 0244 081016 0244 081016. Lubiano, or Sabekabi, Nabia Agoro. I do for diagnosis. Yamina Buano, so do for a human who's a yay. We Mami of Fatawu Santo Kodi Fatansa. Fatawu, who won't free from. Oh, but Yanis a kid, Yaniko Kumubi. Nidiano Casa to Naza, what Sekaya. Oh, says one for the wine. What you say, Castle de Kubi, and a second as I do some our Yama. So when you from so do Fatawu. Oh, me, Idriabo. Me kwa bi mejidi asisie ene kwase buo nipa twan trotu nipa so Ghana ha wati aso dem otinkremu dem okon ho anwan we are midama nyame odofa nemu mediama antwa anyama ho anwan odo se na jwade fa ko enu nchedu ba bi aduabo fa ne nipa ne mu buo makon fa so boduane eye entiasenim why the idea unya huni usema budia ana die ne tiskana so uko wu obi za pa wasana koto wata ko fasa kudi etunya abotre kakra na ka ye den we are make Kenya woko be obi wakoba ba ko mienu miese be nipa bi agye sika ai ediabo bi ma dia ma no agosiaga na da tu ne do bi a ye nipa ne woni yare wo ye ho a esi yare ntimba etime hwe ni ye ne ye fu hwe nya na eduabo fofu se gise eduabo
It is a bit of my forcing. We my food, I, it was a diabo. We my food and my food, a diabo. Nchayayo. Eh? Nchayayo. Ingemiana na semi Coliva, I made Yamma Coliva. Caprequa maybe a proclamation for diabo. Between my foot set Vidiasa. Soon. My foot Vidiasa. And you diabo. But nipa no bi e wo no mu a ya le bi kan wo mu a ye beko hospital amma ya hwe omo no no bi aka cho me se ye duabo ko asole fie ana ko busum fie ana ko dusini bo no hwe o ko hospital se me ko no bo enkwaje to krubi hospital but e du de mu ade a na cho se obewu ase kan krubi kako kesim eji ka wo ko na ko hwe wade a e betimi aboa wo eji wodo e de ai proper him wobesa so be so mu obejew empire ye gba ne se ntimi enyomi de ke kamenku de ka fatawu de open na ebi enyini o ebi enyini se mami se ne hoto na sa ne fa ne bra no bia mfa ne se hu no obisa na naje producer be ka chiro ya so na wo Facebook o di bia ba no Facebook no bra enyini ebi si ade na challenge mami no se duabo obesa ba fia mu hu no tie obu on ma be ka chiro se na kaba fo se papeje de no wawi so peto kwa o peso hu to wa o de kwa na kaba asore mate o se de papeje de no wawi ebu on ma be ka se onyi ni so eni ne ho de oso hu no de yen ne se ye mbebo na den obesa ne are so so ne ne ho to na obetiri de aba ana nye we de di kan a ai prof oye bi ye de ko fu pia ma no amande akọ ade ba Ajama so your stomach is pork stomach. Oh, Lami Ibrahim Neka. We de me funde enye na be ka me me fusu. Mate. Enti me da se. Enye ma di for Joseph Mensanso. Di for Dr. Mensanso. Be call Dr. Mensanso enti ye. De met ba kai se emma na enkofo mbodua na yemebo na abodua ya muni kan enhwe kira nsan na abodua. Me de ubodua kunipa ohina wato ansasa ma nipa mienu ubodua ku na enye bone. Agora me da se. That is ukunkuma hemfo nyago beja. Odi for sorry so asina Dr. Mensa ba. Video. Telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 604122 0504 604122 nyame ya adom a echina eyetimetim tebuom bola janshi ubi e how bia da so no feshia me nka wa obeka odi for yedase ye ko odi for say on so odi for prekope odi for Dr. Mensa is what me han ni hwe say na ya ne ko Agosibu afo Dr. Mensa mai Doctor na yebre no Kwame si ye ko mama nchia na namo go filling station manager na mama na jo nim se nyame adom Kwame mama 30 seconds pe esu ayi me firim udim mesere ye nuanom no se ye kum nipo on se ye hwe mo anya duabo bia but we na ya accuse nipa bebri innocent people bi o mo ti o mba bi a wo mo da